چیف جسٹس قاضی فائز عیسی سروکیہ سے باس کی لیبل اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ در قانونی قرار دیا گیا خلافہ کیس ایک گوش دارگدان 16 اکتوبر معطل دارگ بتا سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی گشگی کہ 16 اکتوبر دلائل گوش دار گڑا فیصلہ دیں روچا ویڈیو لنک کے آسراتی دیگ نبی میاں والیہ پولیس چیک پوسٹ سرا ناشرکارانی عرش یک کارندہ ویران اور پسئی کاروائی دو ناشرکار کشک بتا سی ٹی ڈی ربالکار ردا چیک پوسٹ سرا دایدان 12 ناشرکارا عرش کتا پولیس ورنہانی پسئی کاروائی اور جنگ چوپے نیاما دو ناشرکار اور یک پولیس کارندہ ویران لاہور ہائی کورٹ نود روچانی تہا یہ چینکاری نہ کنائنگے گام گی چیلنج کنک بتا اے درگتا عامد گسا منیر احمد ایڈوکیٹ درخواست جم داتا درخواست موقف اختیار کنک بتا کہ نود روچانی تہا یہ چینکاری کنائنک آئین پابندی درخواست گوشک بتا الیکشن کمیشنر تنیگتا نود روچانی تہا الیکشن کنائنگے ہچ وڑے گام گیج نظرتا کلدار محکم و تلا سستا فوج نگران سرکار گامگی جانصابہ شیب برود محلوقہ رس گئیں انٹر بینک ڈالر 286 کلدار 50 پیسہ امریکہ ڈالر مروچی بے پار روچی وندات انٹر بینک گیش سستا بتا انٹر بینک ڈالر یک کلدار 24 پیسہ کم بوہانہ پت 286 کلدار 50 پیسہ سر بند بتا گوستگی سیشن ڈالر 280 اب کلدار اب تا 4 پیسہ سر بند بتا وڈا برجاہیں نگیگی جاورانی سببا بازار ویران وڈا گوستگی 4 ماہ کرفیو جاوراں محلوق پر چنڈی نانا تلوس گئیں گوستگی چلو پنچ روچا وڈا یکشلا جنگو چوب برجاہیں وانگ جا بنداں اسپتال ہم محلوقہ جنجالانی دین پانی کنک کپریں اداروں کی سروزیر میر علی مردان خان ڈوم کی گشتہ بلوچستان سی پیک منصوبہ سرجم کنے چین معاشی صوبمندی کم دیم روئی کتگی ملکانی واسطہ مثالی پاکستان اور چین دوستی وحد گزگے ہمراہیہ کمک دی مستونگ ویلا مستونگا ہوار بلوچستانی گیشتری شہرہ دربندی ہڑتال کوئٹہ اے دیگا شہرہ ہم اتحاد اہل سنت نیمگا دربندی ہڑتال کنک بتا ہڑتال صاحبہ دکان بے پار بنجل بند دکانہ نسرا ٹریفک کے روانی ہم معطل کوئٹہ پریس کلب دیما جھالاوان عوامی پینل نیمگچا وڈا بے امنی سرج بلوچستان نگیگی جاور حالانی ہلاپ روندی زارشانیہ بہار زورو کی مردمہ لوٹ کتک امن بڑھ جادارو کی ادارہ وحدے سرا گام گیج گزورا او اے بی امنی اچھا محلوقہ آزاد پکنا بلوچستان سرکارہ مستون تراکا شہید بتگی مردمانی کولا 5 لک کلدار مالی کمک دیے گئے جارجہ تک صوبائی شنکاری وزیر جان اچک زیے کوئٹہ پریس کانفرنس کنانا گشتہ کہ مستون گویلہ چاہ ہم پاکستانی دل پدر دیں آئے گشتہ کہ صوبہ تہا ایمنی جاور گہتر کن کے واسطہ سیکیورٹی گیشت رندے گام گی زورک کپن ڈانکے اے وڑے نا وشی ویل دیمم میں آئیں کوئٹہ کچلا کا ٹریک ویل پیش اتکک 4 مردم ویران جبکہ بعض نے ٹپی بھگے آلے ریسکیو بنشونی ردا کوئٹہ کچلا کے نزدیک 6 گاڑیاں یک دومی اگو ڈکواڑ تک 4 مردم ہما دمانت ویلا جاہا بیران بتگام فاطمہ جنہ اسپتال کوئٹہ کونگو وائرس نادرہ بیران اسپتال انتظامیہ ردا فاطمہ جن اسپتال آئسولیشن وارڈا علاج نیاما کونگو وائرس نادرہ بیران بتا ویران بتگی نادرہ ہاں سیادی چا افغانستان ہے مسلم لیگ نواز سے چیف آرگنائزر مریم نواز گشتہ کہ نواز شریف ابراہیہ پاکستانی دین روی وشالی ہم واتر پیدا کی ہمائی نواز شریف گوشہ بتا کہ ملکہ وشی ہم شتک رجنائی کوراسی تہا بے گواہ بتا
نواز شریف نو گیش محکم بیت او واتر گئے کراچی دمک سچل گوٹا ڈونگانی نیاما تیرگواری سے ٹپی ڈونگا ہوار 4 ملزم دستگیر پولیس ردا سچل گوٹ اسکیم سی سے موٹر سائیکل لفٹر زگو ٹپی جاورا دستگیر کنک بتا ملزمان نی قبضے اچھا موٹر سائیکل و دیگر سامان دستگیر بتا مسلم لیگ نون نے سینئر رہشون رانا ثناء اللہ گشتہ کہ نواز شریف واتر آہگا محلوقہ ہم وشی درشان کن گئے محلوق وشی روچ لوٹت محلوق زان کے وشی روچ گو نواز شریف کا واتر بوا کا گو بندوقہ بسی میں یلا چرے کچھ کل سبب محلوق تکانسر کچھ کانی سبب زال بول چکا حوالس محلوق جنجالانی آمد یلئی چرے کچھ کا کلی حاج محمد بخش پس و دلوت وارتگاں مالک گشگیں کہ آئیے بازی کچھ کا کشتگاں بلے بازی نے ٹپی ہوتا اوست محمد آپے تگی گیش بوہانی محکمہ پی ایچ ای بے پرواہی سببہ حاجی محمد یعقوب محلہ حسین آباد اور دیگر دمگانی مردمانی پر ورگی آپا تلوس گیا محلوقہ آپ کو جاری نگے واسطہ محکمہ پی ایچ ای بیسو چریشے سببہ دمگ محلوق تکان سو پریشان شہداد کوٹا محلوق وابدہ زورا کیانی دیمہ لاچار و بے بس گستگی بازی روچا شاہراہ وار کشگوری دمگاہ لین بند لین دوزانی نام سرا بازی مردمہ عذابانی آماچا وابدہ کارندہ محلوقہ عذابانی آماچ کن گیا جیکا بعد مستونگ بتگی ود کش عرش خلافہ اتحاد اہل سنت نمگا روان کی کشک بتا زہرشانی کنو کا نندانگ جتک ویلے دگ دے سرا ٹائر مانداش تک اور زہرشانی درشان کو تک زہرشانی کنو کے گوشگیں کے میلاد روان کے سرا عرش کنک اور مارا میلاد دارگا کس داشت نکا